جبار حضر تلاخوا فاصل هذا فيك حكيم حكم الحالة الدنيا الكذب السريف في الكون. سبحان حيالة الكاية سيدنا ودا بمنا هنا نودا بين هنا كاني ما شنينا بنزينة فبرشنا هاي برب شبتنا ألا تجبي بلد إيران إن دلائل دلائل منادي تذوق البلاج ببلاعي وشفقي بمحشوع صاحب قدرته جلال بوحل الدنيا مديد يكتب كتب قروب برد نطن غزالك كوفي كيلك أريدك وكجانيك Mezopotamya TV dest pêdike bila çavê we hertim li ser kanala Mezopotamya TV be. Dem baş temaşavanên hêja guhdarên ezîzê malpera dengê Mezopotamya TV. Wekî her car îşev ji bi kêfxweşî em dibin mêvanên malên we li ser malperên sosyal medyayê. Her car bername me li ser dengbêjekî an mêvandariya dengbêjekî û hunermendekê Kurd. Ji bo wekî bi kêfxweşî îşev jî em bernameyekê taybet pêşkêş dikin li ser çand, huner, deng, stranên yekemîn dengbêja jin li Rojhilatê Kurdistanê Îran xanime. Ji bo wê yekê jî bi rastî îşev dek mêvanên ezîz çend mêvan me wekû di rêklamê de ji me anî bi ziman mêvanê bernamê kirine ji Ewropa mamosta Kakşar Oremar ku li ser jiyan û xebata dengbêj Îran xanimê bi rastî jî gelekî xebat kirine hem bi nivîs hem bi rîportaj bi deng û bi reng. Di aliyê dîda jî eger bi rastî pirsgirêkên înternetê ji bo me çênebin li Urmiyê hunermend Şirîn Urmiyê jî bi xwe û dengê xwe û sîmayê xwe yê Kurdan e em ê wê jî mêvanê bername xwe bikin lê dîsa dibêjim eger bi rastî jî ku pirsgirêk ji me re çênemin ji ber ku wekî xuya ye li Rojhilat hinek pirsgirêk çêdibe. Em ê mamosta Kakşar bînin ser ekranê heta Şirîn xanim jî hazir dibe. Mamosta Kakşar tu xêr hatî. Gelek spas, êvar baş, şev baş, li her derê ku me dibînin, me dibihîsin, ez rêz û hurmetê xwe taybetî pêşkêşî temaşevan û guhdarên bernameya te dikim. Gelek spas. Mamosta Kakşar wekî ku xuya ye di demên borî de jî bi rastî divê bernamê de jî yanî ji bo amadekariya jiyannameya Îran xanimê bi rastî ji her tiştî alîkarî min ji te girt. Em Şirîn xanimê jî bînin ser ekranê mamosta em gotinê ji bikin pişra em ê bernama xwe berdewam bikin. Lê bi rastî wekî xuya li Rojhilatê Kurdistanê pirsgirêka înternetê wê hebe. Hevala Şirîn dengê me tu dibihîzî eger tu ciyê xwe ew bikî baş e bi rastî. Hevala Şirîn xêr hatî.
Merhaba Kekemit. Merhaba sersera serçava. Ez sevidarim ku pizgirek interneti mera çene bim rastî. Merhaba Kekem Hamid. Merhaba Mamsa Kakşar başı. gelek spas. Xeyrat sersera serçava. Hêvîdarin tu ji baş bî wekî me anî ziman Şirîn can bername li ser ji bo bîranîna mixabin internet ve îşev hindek pizgirêka me re şike. Baş Mamsa can em bi hevra ji jiyannameya Îran xanimê temaşe bikin. Em ê pişta bername xwe berdewam bikin. Kerem. Di dîroka netewa Kurd e li gel wan hemû qeyd û bendên civakê hinek jinên dilêr, netirs û hunerhez hebûne ku bi her awayî be derketine qadan û huner û çanda gelê xwe pêş de birine û hebûna xwe weke nêviya civakê selmandine ji ber ku bedewiya her tiştî di civakê de girêdayî bejdariya jin û mêran bi hev raye. Pêşengên wan jinên hunermend, stranbêja navdar û dengxweş eyşeşan e lê li Rojhilatê Kurdistanê û bi taybet herêma Urmiyê jî Îran Mucerred ku tê naskirin bi Îran xanim e. Îran xanim rêka hunerê da berxwe û bu hunermendeke binav û deng ya Kurd û Kurdistanê. Hunermend Îran Mucerred bu sembola jinên wê deverê û herêmên din ên Kurdistanê jî helbet berê ku Îran xanim xebata xwe ya dengbêjî di radyoyê de dest pê bike bi salan bû li gundên herêma Soma û Biradosta da weke jineke dengbêj hatibû naskirin. Her çi qas ku berî wê jî li deverên derdora bajarê Urmiyê de heke bi kêm jî be lê jinên dengbêj hebûne. Lê ji ber vê yekî ku Îran xanim rewşeke fermî da bo xebata xwe ya hunerî weke yekemîn jina Kurd a dengbêj li Urmiyê û herêmên derdora wê tê hesibandin. Îran Mucerred li sala 1950 de li gundê İnkesuê girêdayî herêma Biradost ser bi bajarê Urmiyê li Rojhilatê Kurdistanê ji dayîk dibe. Di karê hunermendiyê de nasnava Îran xanimê bikartîne. Ew keça Ebdurrehman û perîşanê ye. Malbata wê cotkar bû û jiyana wan bi tijwarî derbas dibû. Îran xanim temenê zarokatî û ciwaniya xwe li gundê xwe derbas kir. Piştre li gel kesekî bi navê Seîd re dizewce û li gundê Soma nava bicih dibe. Seîdê hevjînê Îran xanimê piştgirî da hevjîna xwe û bo dengbêjiyê piştevaniya wê kir. Piştre xebata xwe ya hunerî di beşa Kurdiya radyoya Urmiyê de dest pê dike. Li peyre li sala 1969 de radyoya Urmiye, Tehran, Kirmanşah bi zimanê Kurdî Zaravayê Kurmancî di hefteyê da nîv saet heyanî 2 saetan dest bi weşanê dike. Îran xanim ji ber ku li wir tê naskirin. Li ser daxwaza hinek dengbêjên weke Mamê Birê İbrahîm Newrozî, Mustafa Elîzade û Hemîd Yusufî di sala 1971 de di beşa Kurdiya radyoya Urmiyê de dest bi dengbêjiyê dike. Îran xanimê dehan stran gotine ku hinek stranên wê yên herî girîng ev in. Arif û lawo, baj û emrê min, bavê lalo, delal ez bi heyran, delal lo, delalê malê, dilê min loy lo, domam û pismam, filîtê quto, hedo rabe, kurê xelqê o, lêlê yeman, domamê, şerê cezo û salihbek û yar gewrê û bi dehan stranên de jî. Şêwazê stran gotina dengbêj Îran xanimê taybet e û eger kesek carekê ji dengê wê yê xweş û zelal guhdarî bike, piştre bibihîze wê bizane ew deng dengê Îran xanimê ye. Hinek çavkaniyên nêzik yên Îran Mucerred diyar dikin, di 31 salê xwe ya karê dengbêjiyê de Îran xanimê zêdeyî 100 stran çêkirine. Ji zewaca Seîd û Îran xanimê keçek û dulavçê bûn. Lê dema Seîdê hevjînê wê jinekê li ser wê tîne, Îran xanim naperjîne û ji bo ku teslîmî wê kevne şopiyê nebe û nekeve nava jiyanekê newekev, helwestê li hemberî wê diyardeya başvero bigire, ji mêrê xwe cuda dibe û terka gund dike.
ev yek modern bûna ramanên Îranxanim û pêşverûxwaziya wê derdixe holê. Seîd zarok jî jêra nedan, ew bi tenê çû. Heta demekê li cem bavê xwe dimîne, lê pişt re li gel kesekê bi navê Dadaş Nasirî dizewce û li Tehranê bicih dibe. Hunermenda dengxweş Îranxanim çardehê gelavêja sala 2001 li taxa İslamabada bajarê Urmî çû ser dilovaniya xwe. Mirina wê bû kul û xemekî mezin ji bo ser dilê hemû evîndarên wê jina hunermend û hemû hunerhezên Kurd. Dengê wê û navê wê wê her tim di dilê nifşên pêşerojê da bimîne. Belê mamosta Kakşar ew jiyannameya Îranxanî bû ew beşekî biçûk bû ji bo ku bi rastî di vê sîstema li ser sosyal medya ji 5 dêqîqa zêdetir qebûl nake. Yani bi dirêjî cenabê te nivîsandiye destê te sax be. Çetkehan serçavê min Wekî me di jiyanamê de jî dît mamosta bi rastî li vê derê bi kurtasî me behskê ema hindek bi dirêjî em dixwazin li te guhdar kin. Belê. Destê we neyişin destpêkê da bo wê bernamê we îro bîranîna jiyan û keda xanimeke hunermend e ku belkî tinê li herêmeke Kurdistanê ew ji Rojhilatê Kurdistanê û herêma Colemêrg û Wanê an jî agiriyê hinek naskirî be. Lê ji ber şert û mercên jiyanê, ji ber rewşa Kurdistanê, ji ber ew rodanên ku dema xwe da li Rojhilatê Kurdistanê di dema jiyana Îranxanimê de qewimîn, derfet çê nebû ku Îranxanim bi qasî ku dilê wê dixwast nav û dengê xwe bi taybetî dengê xwe bi rêya dengê xwe navê xwe li her dera Kurdistanê belav bike. Yani ew imkanên bi eyşeşanê hatine pêş bo Îranxanimê nehatine pêş. Îca sedemê wê jî piran pişt re em dikarîn behs bikin. Lê ev bîranîneke dîrokî ye, bîranîneke ku dema ez hindek roj, hindek sal têne bîra min, dengê min bi xwe jî wek dibêjin xemeke giran li ser rih û hestên min rûdine. Bîranîna ku min bi Îranxanimê ra heye ew e ku em li Tebrizê dijîyayîn, carna ez dihatime Urmiyê. Li Urmiyê carekê ez li İslamabadê mêvanê mala pismamê xwe Mustafayê bûm. Min jî wisa got min got me behsa radyoyê kir û behsa hunermendên Îranî evan e. Min dît hindek ciwan li wir bûn, ew jî hem temenê min bûn hingî. Gotin Kurd li kî derê qedrê hunerê zanin, vaye Îraniya me hestî heye, Hayde heye, Merziye heye, Dilkeş heye, nizanim çi û çi. Dîwan jî dagirtî bû bi rastî gelek roj bine xerê. Min got baş e ku hûn li Kurdistanê mezin bûne, lê ez dûrê Kurdistanê jî mezin bûm, ez li Tebrizê mezin, em hûn çawa îcazê dene xwe wisa bi hurmetiyê bi hunermendê Kurd bi taybet jinên Kurda bikin. Me Miryem Xan, Elmas Xan, wek dibêjin Nesrîn Şêrvan û Zadîna Şakir, Sûsî Kasimo û bi dehan hunermendên din hema me hebûne yek ji wan jî Îranxanim e ku li vî bajarî wextekê hebûye. Wexta min navê Îranxanimê got, hemiya wisa li min ê rî min dît ew jina pismamê min Sûsenê ne rehmet lê bin berî demekî wefat kir, gote min wila Îranxanim cîrana me ye. Ya min got cîrana te çawa? Got berî wila dukanek heye li vê derê ye. Aha min got ew jina wisa o bohet ser û çavê xwe girtîne, rûyê xwe girtiye, dukanê da tiştê xwarinê û mast û tiştê malê difirûşe. Got erê erê got aynen ev e. Min got wila ez nihal dukana wê hatim, lê min wexta min wisa reng û rûyê wê nêrî, min zanî ku ev jineke henda wisa esaletek di rûyê wê da, di rengê wê da diyar e. Wexta min wisa got êdî ew êdî hemû bêdeng bûn û hemiya jî ew hindek mezinê rehspî jî di dîwanê da rûniştibûn. Gote min
آفرین کو برای خود گنجه کی 20 سالیه اما هاتیه لتبریزی لبرا بحثا نرخ کردا و هنرا کردا و دنگبیج کردا دیگه هنجی کردستان جینا و کردا دا جین بالا ول جم دنگ نظام وان هنرمنده اکو سیستمک قدرتک دولتک لپشته ایجا دورادات خازم بیجم یعنی او گرنگیا کار کسین وکه ایران خانمید ورده اکو وان دما دست بکر یعنی سال 1969 دما رادیو کردی اورمیت دام از راندن 2 سال پشت را یعنی سال 1971 ایران خانم لسر داخواز وان دنگ بجه که تگوت بو دچه رادیو یا اورمیه و هر مهه 2 جارا دچه چند اسران خو لرادیو قید دیگه وقتا دچه رادیو جی تاوی که چه خو گلستانه دیچه که چه گلستان نهامایه لورمیه و بقا حتی 1979 که شورشا گلین ایران تی ایران خانم لرادیوی بردوام بوه معاشوه هبوه هم دبارا جیانا خوب هنر خوب کری هم جنگ بو کار جوتیاری کشاورزی دکر یعنی گرنگیا کار جنین وکه ایران خانمه وکه گلک کسندن بانو شیروانی دناوا کردن خراسان دا و هر وها چند جنیندن لروجهالات کردستان کو گاوین یکی هاویتنه دور دا کو سیستما دستلاتدار چه جارا لپشتوان نبویه لی برواجی بانو شیروانی و ایران خانم فتانه ولیدی و منیج حیرانی که اوانه همیا پینگاوین یکی هر یکی لحریمه که جیانا خوب و هنری دست بکرنه لی ناوند ایرانی جنین که نکارن لحریم خو استرانا بیجن باز دندشن تهرانی همو امکانات ددنی به اوکی یعنی به شرطکی که به فارسی استرانا بیجن و خدمت سیاست آسیمیلاسیون زمان و کلتور حریم خوب بکن مثلا یک جوان سوسنه سوسن خلق قصر و شرینه چند استرانوی کردی جهنه لی او استرانوی کردی چه جارا در رادیو ایرانی دا ایران داوی دمی نهاتنا بلا کرین کس نزانه سوسن کرده جی و سوسن عشقه که تایبتی جی با هنر و موزیکا کردی هبو ایجا من خاص بیجم برواجی هایده و محستی و مرزیه و دلکش و نظانم الهه و سوسن و روح پرور و روح انگیز و گله کسیندن تشتی کو ناو ایران خانمه ده ناو مدا ناو کردا دا بلند که هنراوی و گنجینه که لبرچاوی مدهیله او کو اوی جهنگیت کاری بچه تهرانی خدمت هنر فارسی بکه دنگیوی دنگی گله کسیندن خوشتر بو ده کاری با باشترین ارکسترا بچلوی داره استرانان به فارسی بجه لی ایران خانم افتشتا نکر یعنی او خاله که خاله دوی جیانا ایران خانم تاوی هنراوی دناوا گل حرمه دا بویه چوه سلماسه چوه زیندشته چوه ماکوه چوه مرگوار ترگوار چوه اورمیه دناوا خلقه دا کنسرت پیشکش کرنه استران گوتنه اما چجاره نچوه باجار اندن به فارسی استرانا بیشه مخافن راسته او جی کیف خوشیه براستی او یک یا خلاصه که ناو ایران خانمی در دخینه پیش بومه مخابن البته پشتی مرناوی او که ایران خانم تاوی دبارا جیان یا روزانه دو گندا و دو باجردا حالت هاتو چوی دا بو جیان اوی ناو خلکی دا بو جه خلکی دور نکد مثلا دواتک چه دبو یانجی مراسمک چه دبو جنگ بو که ده چو ده دیوانا آغا و بگا دا رو دنشت ده جبات این دوات و شاهیه دا رو دنشت و مد بمونه دنگی جنمیر اره استران دو گوتم بله
یعنی بهتر شه دنگ بیجین مش او جسارت کوه هبو حتی دنگ بیجین مرجی نبو مستقر ام بردامی بدن لی مخابه که مگول روشلات از بارم هندک پزگیره که انترنت انا شیرین جان تو دنگی مدبیزی شیرین خانم دنگی متیته خانم شیرین جان دنگ جبوی تتیت آنها تو اگر دنگی مدبیزی برسه بده مخابن مامستا ام هیدان کو شیرین خانم چارەسەر که زگری انترنته ام بردامی بدن آخافتن خانم ساله ام جسترانه که گهدار بکن یا اینا خانمه بری هم هر سترانه از خیراتنا همو او کسین که براستی لما تماشا دیگه همو بخیر بین سرسران و سرچوا گلک کسین عزیز هنرمند نویسکار هلبستوان کساتین هجا لما تماشا دیگه یک بیگ ام خیراتنا واند کن جی کرم خو برنامه ما جی پار بکن جبو کو زیده تر به دیتن گله کسا خواسته بو مالتر او نویسا کل خار در باز به مزوبوتامیا تیوی یوتیوب و فیسبوک جی هر دو سروی نویسید کارون و پیدا کن ام هیدارن کو برنامه ما به پار بکرن ما مثلا جسترانا کره خلقه گهدار کن و امی خبردان خبردان بدن بله کرم کن بله ما مستعد جسترانا کره خلقه ها براستی جی دم امروز دنگی و گهدارد که حیثه که جدا یعنی هندک ایش و آزارین کدنا و جواکی دا کشای دنگی و دا خیانه بله اره ذاتن تایبتمندیه که دنگ ایران خانم اوکو دنگی کی تنوره یعنی دنگی کی کردیه یادن جی دنگی ویدا ایشک هیا خمک هیا وقتا استرانا دویجه
اگر مرو حتی شارزای جیانا وی جینه به مرو دزانه کو او خانمه د جیانا خدا راستی گلک ایش و علم و نرحتیا حاتیه و پشرا کو من بخولی کالینی سر جیانا وی کر براستی تشتکی و ساجی من دیتو من بهیستو مبچاو خوجی مشاهدی جرا کر کو ایران خانم د جیانا خدا جبر گلک سدما از اشاره جی پی بکم راستی ایشنگران هاتیه 30 سالا به سعید راجیایه پشرا سعید بیکو بیجوی دچه به جنک دن را تزوجه و چونکه ایران خانم جنک بجسارت بوده دنوا دیوانا میرادا استران گوتنه هنکی چاوه نسبت به جنین حرمه یعنی هم پیشه اینوی ده حرمه دا یعنی وک گندی وک جنین ماله و کریتره قبول ناکه ویا و وقت جیان نامه دا جیتا اشاره پیکر چند سالا ده چه مالا باب خوب پس را جارا دویه دزوجه و لرخ همو وان نرحتین کود جیان ده هنه اگر دنگ جنی پشتی هاتنا حکومت اسلامی ایران جی قدقه ببه لی ایران خانم ده حرم دا دنگ بیجی خو هنر خو استران گوتنا خو نا ترکینه تموتم بردوامه لسرکار استران گوتنه و خالک دنجی که پر مهم مرو اشاره پیبکه ایران خانم نسبت به جنین وی سردمه خانمه که روشنبیر بویه تیگهشتی بویه و گلک جارا که سبکاتی پیکرنه هنه کسا عینن وک عایشه شانه گوتیه هرن هون نزانن از کیمه بس اگر هم بخوازن از کی بزانن از کیمه هر مراجعاتی نامه رادیو اورمیه بکن کانیل رخ دنگ بیجین میر او قصا کتنی از نواندا جنم که داخازش بو استرانه من چندن بویندن چندن ما مستوی گوتن اما دیسا عینن دوی داره دا اما دست بکن شیرین خانم از سویدارم که پزگریک چاره سر ببه خیر هاتی اولا شیرین دنگی متیته بلکه دنگ شیرین نیته شیرین خانم دنگ تیته دنگ متیته مخابن یعنی براستی جی بریا برنامه عمل سر هیچ بزگری که می وسانه بون اولا حولی خود بیتی قط بله ما مستا ببوری نه بله مخابن اوجی بلکی شانس ایران خانمه چند که کرد بودان پیشو پاوان و دخوازن ایرو بومه استرانا بیشن فرصتی چینه به نزانم بوچه خوزلا او میوان انتا هر دوشی با هاتنه کتت رکلام دا بو ناویوان گوته بو از اشاره گوته با ریزان یعنی شکر نها رف شما مستکازو دنگ بیجمه هیجا رف شاوی باشه لین نخوشخانی هنیا در نخستن بسدما نخوشکتناوی و تدیق ریزاد در باسکر ریزان نکاری بجدار به جه اورمیه جه آخا که ایران خانم تدا گند بگند براستی جه گری استران گوتنه جوه آخه هاتیه دنیای مخواستم براستی جه خودی دنگه که هیزه خودی زانینه که براستی پر هیجه ده دنگ بیجه کردی ده لیوک تگو بلکه اوجی شانس و قسمت ایران خانمه بکو پس گره که وسا چه به بله من تخواست از بیجم جیانا
ایران خانم به سر خو رمانه کنه نویساندیه چونکی بلکه ام بحثی سردمان جیانا مریم خان و نسرین شیروان و الماس خان و فوزیه محمد و گلبهار و گله کسی دن دکن کو جواک پاشتمایی بو خلک رینده دار جنا او رویان مهاجرت کرن جوالات خود دور کتن جمالبات دور کتن اما او اتمسفر جواکی او پاشتمایین ده سردم جیانا ایران خانم داجه عینن او یعنی همه بجا او سردم بویا که مریم خان تیدا در باز بو مریم خان مثلا سدما در کتناویج با کره کردستان جدا بو جه سدمین که مرو بحثا آستنگین جیانا ایران خانمی بکه بلکه سیاستا کمالیستا که هنر و دنگ کردی قدغه کرن و محمد عارف نسرین شیروان سعید آقا حسن جزیری مریم خان الماس خان و انا نخواستم به ترکیستان بیجن رویان چون باشور کردستان او موزیک و هنر کرمانجیش با کره کردستان برن باشور کردستان کو پرانیوان سورانی نه او هنر بونه یعنی وقت بیجن دسپیکا کسین کو ناسنامه و هنر کرمانجیش با کره کردستان دوی به تکنیکی دا دوی به رادیوتی دا دوی تنی هنگی پلاک هبون پلاک بلاو دکرن هشتا رادیو جی نبو او ناوین هیجا بون کن با من قد نامرن ایجا جیانا ایران خانمی وقتا ام لیکولین ستکین آنجا ام بچینه نوا کوراهی جیاناوی براستی دوار زورداریه دا دوار سیستما میر سالاریه دا دوار عادت و عرف فودالیتی دا هیچ فرقک دیگل سردم جیانا مریم خان و عیششان و یدن دا نبویه بلکه حتی از دکارم بیجم خرابتر جی بویه چونکه هریما کرمانجنشین روشالات کردستان و هریما امپی دناسین یعنی هریما که کو موزاییک عشیرتا پره جا دواره حساب بکه هنرمندین آنجی سیاست مدار آنجی خبادگرین دوزا کردستانی به چه شکلی به چه آوای هاتنه او عشیرت بو هدفه که بو آرمانجه که کرنه یک ایران خانمی تنی تشتی که هبو دنگ بویه تنی دنگی بویه بریاوی دنگی او جواتا میرسالاری عشیرتا همیا جیجی حس کرنه انا کسا بلکت کچا کولانا دا سفکاتی پیکرنه بیر رزی پیکرنه اما پرانی دما دنگ ایران خانم رادیو دا هاتیه بهیستن همو کسی جی حس کریه من گلک شاهده یعنی وی سردمه من گوتو بیش چه کرن مده گوته مثلا ایران خانم جاره که هاتیه زیوه کو مرکز هرما مرگوار بویا وی دمی لگور دولتی هاتیه الوی داره استرانگو تنه بجلکی کردی او پیشوازی کوج ایران خانم هاتیه کرن هنگی دنگه کی بلند بخوشی گنج جنک جوان گلک شیرین بدنگ خو به ارکسترای وکه من بهیسته چند کسا را استرانگو تنه سالن بریا شورشا گلین ایرانی لکه حول بده بلکی شیرین خانم شیرین جان دنگی متیته تو دنگی مدویزی اولا شیرین دنگی متیته یعنی براستی جی گلک جاری دیوسم هاتنه نو برنامه قد برزگیری که وسط دا آلیوی دا چینه بویا نزانم ایشه شیرین جان دنگی متیته تو هیتفون خود دریقه هیتفون اصلا مخابن
تا بحث زیوه که است خواستم پرسه که براستی بکم نها بتابت لرجلات کردستان او بخو سده من خو هنه مثلا جنا کرد نکاره زیده بر پیش بچه بتابتی ده مثلا سترانن نوا جواکی دنگ بیشی دا لی جواکا ام بیشن ارمیه هریما ارمیه مثلا تزیده تر لی کلی سرکیه حتی چه قاس پشگیری ها ایران خانه میکرنه تو زانه او هریما قربانشین لی ارمیه مثلا برخلافی جواکا آذریا جند کاری ناوا مال و گند و باجر دا آزادترن مثلا او محدودیت با ایران خانمی نبویه که ایران خانم نکاره مثلا ده دواتا دا استرانا بیجه وقتا استران گوتنه جی بو جنو میرا گوتنه لی مثلا ده نوا آذریا دا جن هبونه که استران گوتنه لی تنید نوا جنا دا آنجی ده ماهاتی نوا ممزلاما نبو استران گوتنه گره که سر و چاوی خو حساب بگیره چونکه لگور قانون آوان یا اولی حساب بیه البته نه همون لی پرانی ده نوا کرده دا مثلا ام بیچک سنوره کی وها ده نوا هنک حریمین ماکو دا ده نوا جنا دا جن هنکی دورن جکاری جواکی و هنری اوانه دا ام وی داری از زمان چوما ماکوی در دوراوی مدید پلدشتی در دورا پلدشتی هنده گندا ده فقر که مطلق داد جین و زیده آزاد نینن حتی ده دیوانا مثلا تو دزانه ام وقتا به هورا رودن نانه نیو رو دخوینان ایواره جنجی خوشکی ما دای که ما از بیم مالاتت و بیم مالامن جبرتا اویت نا ترکینن پرانی آزادن اجا او امتیازه هبو بو ایران خانمی وکه دنجی جنگ بو کو باوری بخو هبو یعنی وقتا دو دیوانا میرا دا رودنشت مثلا وک رحمتی مامه بری بو من بحث کر دو گوت وقتا لگلمه در رادیوی دا بو ام به هفرا جارنا رودنشتیم بری دست بکرنا برنامه بری دست بکرنا قید کرنا کلام استرانا ایران خانم کت بجی شرمیل کسی که بکه آنجی سنوره که بخو ببینه دو گو افت نبو گوتن خود کر ستران خود گوتن حتی گلک جرا جی پروه ندکر اما راز چو بر میکروفونه دست پیدی کر و نها وان سالانه دا وکی من جندک حوالازانی دم از لورمیه بوم من ندزانی که ایران خانمه با ارکسترای را استران گوتنه لیوان سالن داویه هنده کسین که بیرا کار کرنه دان دیار کرن که ایران خانمه استران تاوی ارکسترا و موزیکی جی گوتنه دم هاتیه زیوی جی لزیوی جی با ارکسترای چند استران گوتنه البته لرخ گوتنه هندک لاوکا به موزیک یه دنگ بیجیه استران خو گوتنه و خالک گرینگ جی وقتا تو استران ایران خانمی گهدار دکی لرخ استران کوی خود شکرنه مثلا وقت عارف الله ام دبینین کو بری رادیو ایریوانه بری رادیو ارمیه و کرمانشان و تهرانه آنجی بغداد او زیده تر دبن تاثیر دنگ بیجن رادیو ایریوانی دامایه و گلک لاوکی وانجی دبیجه گلک جارا ده دنگی وی دا تو به هندک هستان به هندک احساساتا به هندک یعنی گوتنا پیاما ده حسکو تنه دما تو دنگی وی گهدار دکی تو کاروان هست وان پیاما فام بکی اجا او پیاما نه هم درد و ایشن جواکی نه ین هریمه خلکی هم جی جیانا ایران خانمی بخود تیدایه باندور هبو لسر پارتنه ها ما مصطفیم چتین که از بارو بتو جناسکی ابو خوش سر هنده دبی باندورا ایران خانمی رادیو ارمیه بقاس رادیو ایروان لسر گل باکور کردستانه بود بله
بله دی تزانه اورمیه جی وک یعنی هریما اورمیه ولایت اورمیه به تایبت او منطقه کرمانج نشین وک پارکه هریما سرحدا با کر کردستان تینه ناس کردن اول شیرین دنگ تیتن شیرین دنگی متیته مرحبا كاكي حميد دنجي متي دنگی تا خوشتی دنگی تا خوشتی دنگی تا تی شیرین خبر ده كاكي حميد دنجي متي دنگی تا تیتن دنگی تا دنجي خوشتی متي بله بلي دنجي تاتي دنجي متي دنگی تا جی تی خبر ده باخوه جسترانه کتاب شتا گودار کن کرم که باخوه نبو بله جانم ام جسترانه که دی گودار کنم چبوکو است زده نوستیم زانی خبردانه دار بله فرم ام استرانه چهزور صالح با گودار کن کرم که مديش بياكي جوز بجاني مالي دكت بياكي عرجلو وشان فرمانه دقولا دي سيدا شرعت سيجا زولا محسن عشرقي تندو بزور قرهانه جكوري دا آقي مجاني قاج سلسلة بهودا دانه طالبك قداي سيدا قاقازي دكي دقوا جوزولا إجا خميراني ونوزانه جبت ما أوت ميدان مرامد كشت براخونة دقيس جنياز جو تبرهانة إجالا جبتشي صالة بقى قاداي براكس ندبني ديوان ميران حكمة محتاج خونة كأنه بجبرال هو إذا ما خونة أيلولا سلم مدرشة مدلهاني وهدلك دينا سيدين بقى سيدان قاجة زولاي محسنة أذكر قرينة دقولا شري أخاي قرانا قولي ملئ نوتن هنا من محمد باشاي قردار إجا مشرف نشتى صالح بقيرة تيني جسر تيني ودكشينة جزو سيدان قادكي قادي دقو سيدين برا تدانو نشكا برهاي وخوانا خينة إجالات سويت سيدر ونشر منو صالح بقي قاداي شاي السنة وخواب بينا إجاب الأرون أرسد نجاي انتقاء مخوش درسة ومن لينا أجابرات باردكي باركت باورناكي توي سبب زاني كالي جوتي خاني مكي اجكي هرب مين لولا سرق مدرشة دلق مدلهاني ودلكي دينا صالة بقى ستنقى جوزو بكر قورينا دقولا إجا جماعة ماري خوني شاوي وتاقرتينا لولا جماعة نبا ورو ونيقينا إجا لو جماعة نبا ورو ونيقينا إجا القول مقاداش بريد راسان درا وتأجلينا لولا جات برا خوش مكد سي خوش بإسرائي وإمم كشينا لو بله ما مستعف جي یک جواز ترانا بو بري ام اوكن گلک حوالين هجا هنرمند نویسکار سمگول سر برنامه يعني براستی جي پرسيكي وهبه وانتقارن پرسي خواجي بچينن ام جمع مستقا اكشار بكن جبركو لسر كدو امكا ايران خانمي براستی كدا ما مستقا اكشار اورمارجي بك نویسکار و روشناموانو لي كولرك كداوي پره جبوه که اونتکارم پرسی خواه بشینن گره که والین عزیزانه مامسا گرناس کوچره کاوا ارمیه ادریس باگو که مامسا جمال خنزوره گل سر آگدنیزه دیلان ماکو زینب همو حوالین که براستی جی مساجی خواه بشینن
سرسرم نو سرچاوه من میدارم هم برنامه پار بکن جبو کو زیده تر برنامه بهدیدم هر وها فاروق کالان خیرات سرسرا سرچاوه فیضو قلچ و سهر ستران و گلک کسی دی کلومه تماشا کن ما مستعب سترانا که ما گهدار کرد من دنگ بیجی دی من نبیسته بو یعنی خاصی که دنگ بیجا من گهدار کریه تنه جه ایران خواهد من گهدار کرد جه کس او ستران و بخواه چه کریه آن دنگ بیجی دی جه گوتنه بله او آلیه هنرمند می دنگ بیجی آفراندکاری گلک بهیزه ایران خانمی گلک استران گوتنه یعنی نزدیکی اگر تو حساب که 1971 که حتی 79 بله رادیوی کار کریه هر ماه 2 جاره چویه هر جاره جی 3 تا 4 استران قید کرنه یعنی هر یکیم 2 استران قید کرنه اجا اگر تو حساب که ایوان چند سالانه دا 1971 حتی 79 دیگه 8 سال بنیره که چند استران لرادیو اورمی آرشیوا رادیو اورمی لسردنگ ایران خانمی هنه و محقق جی جبرکو دلخوازن ایران خانمی گلک هبون و هم میشه حول دایه که تشتکی نو هر مهی بگوتنی هبه فرصت هبویه درفت هبونه بوه او استرانجی از دکارم بیجم صدی چلیه بخوبونه اما گلک استران رادیو ایریوانه که بهیستنه او جی به دنگ خو به شیوه خو به استیلا خو لرادیو گوتنه اما مخابن از راستی استرانه که نهاتم که با ارکسترای هات بگوتن حتی نهاجی من گلک حول دا من گلک کد بیجن پرجی داهنده کسا که ام بکاری بن و آرشیوه بکن اما دزدانی بونه سر پشتی که حرکت کردار روشالات کردستان بهیز بو دلیل آرشیوین کرداجی گرتن چه رادیو اورمیه کرماشان آن تهران آنجی یا سنه یعنی او آرشیو هریمی نهیش دستی خوب گهینه و آرشیوه و مجی نزانی براستی فقط آرشیوه که ایران خانمی جهه اجا اگر فرصت هبه از کارم بحث بکم 2 بشه نظام در فتت هیا هم بحث بکن در فتح امام سجان بله پیامن اگر ازناده هبه پیام حوالا هنه حوالا سهر سلاوه دشتن دویجنین لسرلنگی خواه جیان خواه به بیرو باوری جیان دکن براستی جی حسانه ظاهر لوران سرسرا سرچاوه هنرمند میجا کوا اورمیان سرچاوه مامستا جمال خنزور اوی سلاوی خوش دارا دشتن مامستا گاکشار گلک ممنون گلک سپاس رفشا هنری ده چه آستی ده او پرسا مامستا جماله لسر رفشا هنری ده بیجه هر وها باروقا کلان دبی مامستا خیر هاتیه گلک کاسیت هنه که دنگ بیجا ده جواد تا گوتنه جبو چه آرشیوا نتویا دنگ بیجا تنه یا وی پرسیج خواه محاضر کرده بو فاروق آنی زمان باشتر باشه کرم که مامستا بله نها از بری بیجم او آرشیوا که ایران خانم پیخوهشتیه 2 بشن بشک در رادیو اورمیه دا با آوه که رسمی فرمی به تکنیک که باش هاتیه قید کرن نها دوی رادیوی ده هیا لی ام نزانین دما که هیرش کرنه سر رادیو اورمیه دما که ماسی هبون کاسیت نبون دی بیجن به دستور ملا حسنی و گله کسیدن گوتن او کاسیتین که زمان شای هاتنه قید کرن وان بینن لوی داری برنامه نو که عمد آخفین و نظانم بحثا انقلابیت که این آوانه سر او بکن سر تومار بکن اجا ام نزانین او آرشیوا دنگ بیجین میان یین 1 سالا ادی بریه و کد بیجن حمید یوسفیه و احمد احمدیه و ایران خانمه و گله کسیدن او آرشیو ساخ و ساخلم مایه آن نمایه
وەکێ دنجی بەشە دوێ یا ئارشیڤا ئیران خانمێ لە ماڵا wê bixwe bû li cem zarokên wê ye bi taybet li cem Gulistanê çinkî piştî ku îran xanim înqilab çêbû bi zilamê xwe ra çend sala çûne Tehranê 4-5 sala li Tehranê li wê derê jiya li wê derê kesî êdî hay ji îran xanimê namîne lê pişra dengê îran xanimê li Bakurê Kurdistanê tê bihîstin weke ku hevalekî îşare pê kir got tesîra îran xanimê li Bakurê Kurdistanê zêde bûye ew ê kasetên xwe li Tehranê bi dengê xwe qeyd kirine ê diyar e êdî ew kesên ku ji Bakurê Kurdistanê hatine çûyîne ew kaset gihandine Wanê û Colemêrgê û Diyarbekirê û dengê îran xanimê bêtir ji Rojhilatê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê hatiye bihîstin berwên de jî gelek kesa digotin îran xanim xelka Bakurê Kurdistanê ye xelka Wanê ye Başkala ye tiştekî wiha yani eşîretên wisa wekê din jî ew kaset niha hem li malbata wan bixwe li cem malbata wan bixwe wek arşîv hene hêvîdarim hindek kesê ku dikarin biçin wê arşîvê kom bikin çikî stranê nû ne li dema xerîbiyê dûriya li Kurdistanê gotine îran xanimê li Tehranê gotine û hem jî li gelek kesên ku li Bakurê Kurdistanê arşîv kom kirine li cem wan jî gereke hebin pirsyara duê hunera Kurdî li Rojhilatê Kurdistanê çi astê daye wan salên dawiyê yani wan 15-20 salên dawiyê dema ku li Bakur û Başûr û Rojavayê Kurdistanê hereket bi temamî diwarê siyasî civakî da berdewam bûye Kurdên Rojhilatê Kurdistanê ji ber gelek sedema li vir naxwazim îşare pê bikim lê sedemayeke ew zor û zordariya tebîz an jî zilma muzaefa dewleta Îranê diwarê siyasî da gelekî hatine serkûtkirin çi bikin çi nekin ew nuxbe ew çîna rewşenbîr ew kesên ku ji huner û hunermendiyê fam dikin hatin peyamên xwe diwarê huner da dane diyar kirin meselen em behmenqubadiyekê ne li Bakur dibînî ne Rojava dibînî ne li Rojhilat dibînî behmenqubadî û kesên weke wê an jî kamkar an jî Şehram Nazirî elbette ewan ne kamkar û Şehram Naziriyê beriya hatina rejîma nû ne evane yani ne tinê li Kurdistanê li Îranê jî kêm nimûne ne li mînakên wiha kêm in dengê Kurda bi rêya huner û fîlma li dunyayê belav bû û geheşta parçeyê din jî eger tu diçî mesela nava medyaya Başûrê Kurdistanê de tu dinêre her televîzyon û dezgeheke ragihandinê rojnameya radyoya tu çend Kurdê Rojhilatê Kurdistanê dibîne çi diwarê hunerê da çi diwarê teknîkê da gelekî bi taybet diwarê grafîkê da gelek pêşketîne îca eger meqseda wî hevalê me hunera stranbêjiyê be di hunera stranbêjî ji Rojhilatê Kurdistanê wan salê dawiyê tinê me li Erdelanê hindek deng dibihîstin li Mihabatê niha em li Urmiyê dibihîstin li Mako dibihîstin û heta di nava Kurdên Xurasanê da nasnameya hunera Kurdên Xurasanê nasnameyeke pir dewlemend û zengîn e zane û pêşîneya wan weke min îşare jî pê kir mesela ew jinên ku stran gotine Banu Şîrvanî û yek jî nene Qemerûnî hebû salên berê hunermendên naskiriyên weke sîmabîna dibin tesîra wan da mane îca huner li Rojhilatê Kurdistanê pir zengîn û dewlemend e Mamosta Kakşar ji xeynî îran xanimê tevî de jiyannama wê da ji me îşare pê kir jinên dijin hebûn ku mesela em bêjin dengbêjî stranê dengbêjî gotine navê wan kesa
aşkara yan hatiye zanîn an nehatiye zanîn. بێگومان ینی ئەگەر سترانەکە مریەم خانێ ئەبژم یا ئیران خانم ێدانە ئەم پشتینگی Başı derbazî ve mistiraneke gudarkin û dîsem gerim. بله شیرین جان خیر هاتی. مرحبا که حمید دنگیم هست؟ دنگی تو جای خوشته شکر. باشم؟ باشم سپاس و چانن.
مامۆستا کاکشار امکانم باشە gelek memnunum tu gelek xêrat ka bi dengê te zû stranekê bîzin hêşta internetê xıyanet li me nekire. هەرێ وڵات سبێ زوودا ئینترنێتیان Şirin Cem ez straneke dengbêjî strana kalê min e ya babê min e ez strana wî bêjim Rahma Xwedê lê bekerem ki. spas Kalbun elimin karkir Kalu Cahil bune malakımın barkir Kalu İzanu bu kadesi kumun sarkir Çasele kaysal pirejne ve heyamim Rad bu çavi xukil dikir demet piştavi diketemin Trane xumin dikir heyar yar Heyar yar Felekamı khayne yar yar Leyli Fatih yari bime yari torni yari bime yari Khazna sala par viçağı jüvari minu telafata meleme behevra der baskiri behevali buhogiri bicinari Çasalaka isal binezani felekam mira khayne tiji mirana yari yar 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 felekam khayne yar yar Kalu Dibe mala meleli bir here Mahmud Dibe mala sedalı bir here Emi dağa ki bu khazın halkı juri padişahimizin Belkim nigi gaye mele bişki mele kuri poksideli serilame da ve gere Besve telifata mele sikale kitabı vecda kuya nazik u nazik kubar hatı bu hatırı khme bgazel bir here Ve sebegemi göçava serimi deşem Zar o zaman edemim ve na gere yar 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 Felekam khayne yar yar Leyli Fatih telhayi lehmayi Torni telhayi lehmayi Bejna telifata musane Lumumeli şemayi Ezgeryam çay guşi ve dünyayı Navale benda sebihayi Kalani telifata mgiranem Sedzeri kisane dernayi Yar 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 Felekam khayne yar yar Ay beşi denk dedine be Şirin Can. Vallahi ev bihîstina dengê şirînê bû sebeb ku îro mirovê de hezar rehmet li riha Îran xanî û hemû jinên dengbêj be ku kiteke wisa dengxweş
دیسا هەیە ئەو ڕێ بەردەوامە ئەو دۆز ناکەوە نامرە شرینجان هەستە پیرۆز دکەم دەنگێتە دەنگێکی گەڵک خۆشە دەنگێکینە بلا پشراوێ گوهدار بکە فقط مرۆ ینی گولبهارێ هەپێوینێکێدا گوتە من مگوتێ تو چت بێژە بۆ کەچێن کووردا گوت دەما کۆمە دەست پێ کرد خۆلیبسەری بوو چ نەبوو ئیمکانات نەبوون هەتا لە بەغدایە ژی دوگە ئەم دو کوچە کۆڵانە ئەز و نەسرین شێران دەما دچوون گو عەرەبا دوگوتەمە ها نزانم جوتێ چیا هاتن ئیجا نەها دگوت گوت تشتی من گوت داخوازە تە چییە دگوت داخوازە من ئەوە ئەو کچ و ژنێن کو دەنگێ وان خۆشە بلا دەنگێ خۆ بە نەشێرن بلا خۆی وەندا نەکەن ئیجا نزانم ئەم لە کودەری مابوون لێ متخواست ئەز بنێڕم ئەو پێشوازیە ji وێ بەرنامەیە gelek kesên hêja hatin berî her kesî kawayê me ezîz kawa urmiye hozanê me yek ji kesên ku destpêkê destpê kiriye li xweman vamerînî her tim peyama dişîne destxweşiyê dike û Şehrûz Ehmediyê me Şehrûzê me hêja ku bi rastî xwezî îro ew di bernamê de hebuya çunki ew li wê herêmê ye ku Îran xanim têda dengbêjî kiriye û berî demekê jî ez gel axivîm gelek jî hindek xalên balkêş got ne min ku ez ê îşare pê bikim û Zeynep Mako peyama diçîne em gelek spasdarî wê dikin û her wiha şirînê me şanoger û bi taybetî jî silavê hevalekî bo min hebûn cîmî ez bêjim ez rêz û hirmetê xwe û her wiha Mistefayê babê tê hêja ku tim memnûnî wî ne ku hemîdek daye me û Şirîn can dengê te dengekî gelek xweş e û tu di gotinê de jî bi rastî tu hostayî ez nizanim tu çawa fêr bûyî te kengî dest pê kiriye belkî çîroka jiyana te jî bo bihîstina keçên ku dixwazin vê rêbazê berdewam bikin an jî dest pê bikin balkêj be ema ew kubra dengê te ew rêzdariya hurmeta sekina te delalî û şirîniya di deng û hunera te da hîviyeke mezin da min ku ez bêjim tinê Îran xanim nebû li herêmê baş e ku me şirîn jî hene û berdewam bin îmkanat gelekin zaman gelek hatiye guherandin yên weke Îran xanim Ayşe Şanê di serdemekê de dest pê kirin ku xelkê heta dexalet dik cilik berkirina wan jî da dikirin te çima kindekî ye berxwe de ema wexta dengê wan jî guhdar dikirin digiriyan heta endamên malbata wan bixwe ca dengê te dengekî gelek xweş e nizanim çi destê me têtin em ew ê li derve em bikarîbin ew dengê te bigehîne hemû Kurdistanê dengê te dengekî bas e dengekî xweş e Miryem Xan anî bîra min و از هیویدارم تو لسر هنر خو با آوایکی پروفیسیونل هستانه بسکنه به دنگ خوی خوشش نه به ناسنامه یا یعنی به کسی کن ناسنامه یا هنر کردن مین اورمیه تنی اگر تو سرکلا دمدم لی کلونی بگه استرانی سرکلا دمدم آن سر سمکوی شکاک و جوار آقای هاتنه گوتن جنوب وان استرانا بیجم به استیلا خوی دنگ بیجیه و هزار رحمت جی الباپیری تبن براستی دیاره لسر جیانا خو سر کالتیه او استرانگوتیه تجی گوت دلی مخدش بود اما وکی تگو حتی انترنت خیانت جمعه نکری اما جشرین گودار کن شیرین جان اگر دنگی من بودتید هنه که بکرتاسی خوب ده ناسین و او هنراته یا کود بردوامی به هنری ده آریکارین تکیه بونه جمعه را هنده که بحث که شیرین دنگیم تیده؟ لسه مخابن شو بله مام سهتا شیرین تید اشته
تل زیوه تا اوا ایران خانمی تا بحث کرو ام کتنا ای وقتی چو بو زیوه وقتی چو زیوه از جاره که چوم زیوه مهنک جنین و هرمی دیتن کو من کاسیت که مریم خان آنی بو من گهدار دکر لمالکی جمع حوالکی مدی جنک هات جنک گلک پیر ناویجی مد گوتی متا زهرا باور مگل بیرام ما با گوهی گوتی چقدر خوش دبیجه گوت ایرویجی استراند گوتن وقتا خول لجمع مگو ایرو کیه بحثا کیت که گوتی ایران خانم مگو ایران خانم چه کار بود چه دیگر چه ندگر گو ایران خانم وقتا که استیر که اسمانا جیانا مبو گوته استراند گوتن دنگه چو بر اسمانا گوهات لوی زیوه بکنج کردی به راپیچا کردی سرگریدایی استران گوتن گوته دنیا تبهات هنراوی استرانوی گوتار کنن از همان روزی چوم استودیوی من گوته خودی استودیوی من گوته تا دنگ ایران خانمی هیا گوته اریولا یک کاسیتاوی مهیا مجی فکر کرنه ها از یک کاسیتاوی بکرم و ببم او جویا که مریم خان و نسرین و عایشه شان با ارکسترا موزیکه مدید همو دنگ بیشینه اره ما مستاک اکشار لسر وی کاسیتی بسیکن هم سترانه که دی شیرین گهدار کن شیرین جان شیرین دنگی متیتا دنگ پر درنگ دیچه بلا دنگ خوی پر درنگ ما ایجه هسترانه که بومه بیجه اره والا دنگی براستیش دنگی که کو قرکه که کردوار هیا ما مستاک اکشار اره الهی تیناتی ها من نشکاند استرانه که گلک خوش گوت و چو ایجا کانی ایوی دارم دو دماکو مایه بیجه ایجا من هنگی خانم بدنگی من ناس کرد گلک کزا جی پی خوش نبو مثلا تنه به استیل نزانم به موزیک و اوانه گهداری چشتی و ساب کرد مثلا من کو گهدار دکر هنده حوال مد گوت یا تجی چوه قرنه هجده تو چه گهدار دکر مالاتا نکوه او قصد استران به شکلی نو هنگی تدید گلستان پرور شوان پرور هنرمند کومی اوانه ده میدانه ده هبون و هنرمند نو عیاز و اردوان و وانه هبون همیات خواستوان گهدار بکن دوی چاخی دوی تمنی دا بکن اسات استریوی دا بمکاسی تا بره خواست درسته؟ او پشتینگی بود او سال گلک پشتینگی در باز بون از هات بوم اروپا تمنی خدا تو دوی تمنی اره راسته تجی او آنی بیرامن بلکه او جی بو سبب کنم بونه حوال یعنی هنر کردی هنر که اوسا دولمند و خوشک و دوه از لجیه که بوم چوبم چشتا بکرم مدی گنجه که 20 ساله هم مزامزید که استرانه که دی بیجه از وسا لیوه گریم مگود او استران چیه تو دی بیجه دگو گوت من برا از کردم از استران کردی دی بیجم و مگو که استران بوم بیجه استران دی گوت استرانه که شاکروی جو یا دنگ بیجه بوم مگود بنیر پس را برای و هات برای و گلک بگرمی خونیزی که میکره از ناس کرم ایجا مگود بنیر هنر کردی چقدر دولمنده کو هزاران کیلومتر دوری کردستان جی دیست حوالا بومرو پیدا کرد هنره که بسا خوشه سلیمان دمیرتاش آتیه سر اوی حوالا من عزیز هم گلک ریز سلاو خوب پیشکشی سلیمان دکین حوالا که منی هجای برای اویه برای دمیرتاش بله ها کاهیوی دارم دنگ شیرینه اکی شیرین خدا جی خوب گوهره حمید راست بلا جی خوب گوهرید بله کرم که گوت از بیجم یعنی بهیستنا دنگ ایران خانم دوان سالا دا گلک تش بومه جنودا زندی کرن او خانم ها گوتت بیجم زهرای
بحثی بدویا ایران خانمی دیکر دگو ایران خانمی که بدو بود دلال ایم دگو نهال کدره دگو دولا نهاجیر ارمیه مگو یعنی ساخت گود اره نجمش ده گود گلک گود همان بقاسی که چا منه از چوم ارمیه مل گلک کسا پرسی گوتن پشتی کو رژیم ایرانی نو هاته یا ساخ بو ممنوع بو جن استرانا بیجن ایران خانم وندایه همه ال کردستان جی نمایه مل چند کسا ل دکانا پرسی دکاندار کردای منطقه سومایه آن گوتن لور نمایه گوتن چویه آن چویه ترکیه دو گوتن آنجی چویه تهرانه داوی تهرانه بله لسر رول دنگ بیجا متخواست تشتکی بیجم ام اوقز بحثا دنگ بیجا دکین دنگ بیج دنیرینا من دا او رول کو پیغمبره دا آنینو برنا پیامن رب العالمین دا جا اسمانا بو عرده بو هدایت خلقی بو پیشکتنا کملگاه بو عدالت بو دجبریال دجی ظلمه کرنه دنگ بیجه ما دریجایا تاریخ آمده وک ملتکی بندست وک ملتکی بی دولت وک ملتکی تپسر کری وک ملتکی کو دجمن نهشتیه ام بجنا خو لهمبری ظلموان بلند بکین تم بخونه با آگر ام تپسر کرینه دنگ بیجین کردا رول وان پیغمبر لیستنه ده پاراستنا زمان کردی دا دولمند کرنا هنر کردی دا ده راگهاندنا کردیا یکم دا یا 100 سال در باسپوی دا روزنامه‌وان و نویسکار و راوی و حکایت بیج و چیروک بیج و قصیده بیج و شاعرین مین یکی دنگ بیجین منه اگه دنگ بیج نبونا مموزین ندهات نویساندن او مموزین هنر حضرت احمد خانیه اما او چوه لسر و مموزین لی کلین کلی یاکو بریا و هبویه هاتیه رنگ و روی که سیاسی دایه او کریه او مموزین کو ایرو امدزانین چاوه او جمال دبیجه دنگ ویجی به لوریکین دایکا دست بکریه اره راسته دایکا و دایکه که مجی ایران خانمه که بنرنم شیرین خانمه که مرحبا ما مخابن اینترنت ما گلکی ضعیفه بداری بس هاو ساقط بنای شیرین حتی کو باشه هم سترانه که دیگهدار که براستی تماشاوان شده بنده نه تمام از استرانا عیشاشان بیجم یا زری حیران از استرانا بیجم به به میوانی که من میوان جی کلی خطش عیشاشان حز نکن زری قربان چاوی رشو بلک چاوی دنورلیم مالا منی بقربان آی چاو بریه بلک ایرو قاشه بسر منورلیم زوزنمان گریا شونا کیفو هنگولا قردی منو تنور علیم اگر دین کاری حقی بگلم دنیایی که برو داره بره وان زوزانا شاهد منو تنور علیم ورلی ولا أزبن خلي بجد سبب ليه
ولا از بمرم خلي بجد سببي زني قرباني وشنشاني رؤية دهاتي ورالي مالا مني بقرباني شاوبري بلك بجنا لهباتي ورالي ولا ترينني خدا طالعي مزين كل قدبا مشرين شكري ورالي نزان تقولي نزان ترهاني حيران نزان تشكري نزان تنباتي ورالي ورمي شن سالي قادة سيهم دو بقرين فرار بكين هرج ولاتي ليم اگر ازيك اولو درسي قند مدى بمرم خلقي بجد السبب يتكينا هاتي وراليم ولا اسم مرم خلي بجد السبب ليم ولا اسم مرم خلي بجد السبب سلامتی ماموستا سلامتی گهتروانا سلامتی تماشاوانا ای بزید سنی جان اینجا شریکا بیجا کیا بوده سازه لید خد اتومات سازه لید خان کی بوده لید خد ما مستا بریا برنامه ما پیرا خبر داشتی فقیر نخوازه در که بس یک ابو لید دتن گلک باشه والله تایرو رحا در رحا همو هنرمندین جن به تایبتی عیشتشان و ایران خانم مریم خانه تا شاکرو تا سری مجی بلند کر تا سیتنیشن دنگی تا دنگی که گلک خوشا یعنی زانه دنگ خوشی بو استران بیجا به تایبت کچین وکی تا گند جوان چیه وکی که عردکی دولمند تجد در و گوهر لبر با اجال سرته دی مینه که تو چند هستایی توی چا بکاره بوان در و گوهر شیم بکی و پیشکشی ما بکی همچی پی دولمند ببین ساعت خوش داریم باید سر بکوه مامستا کاکشار سترانک جه مامستا آرام تیگران حاضر کریه سترانکی ارمنیه براستی جی وقتی گوم حاضر کریه یعنی تدید دبیجن ددما خدا براستی لورمی جی ارمنی پر هبون یعنی هندک خوشیام چویش بوی که از بازم بریا انترنت هره جبه سترانه جی گوزر کن شرین جان کرم که بله بری جی ما خبر دا یعنی پشتا جی ارمیه پشتا ارمنی گلک دیده هبون جوار بروی سر بیرهاتنا موسا آرام تکران یعنی مخواست از بسترانی بجم سر یاد بوداوی ابسترانا ارمنی آماده کریه
kami buka ogani yarısı çiden jogani kami buka ogani yarısı çiden ogani arınım yenim aranım yenim alagaz cüredim dumedudim mangalam çişlemça aşkı tatlı fıram ye dilim çola fidayar oşesiz kovirenge dilim çola fidayar aşkı tatlı fıram ye dilim çola fidayar oşesiz kovirenge dilim çola fidayar Hıncari gelirim, yarısı çedmaranenim. Hıncari gelirim, yarısı çedmaranenim. Arınım yenim, aranım yenim, aranım yenim alayaz. Cüredim dumedudim mangalam çişlemça hoş istemedes kenal dilim çola fidayar sarı çapıç o genel dilim çola fidayar hoş istemedes kenal dilim çola fidayar sarı çapıç o genel dilim çola fidanyar Vay denkledin be. her dijî şirîn can birasî dengê te jî şirîn e û ez dixwazim bê ku Hemîd pisyarekê bike tiştekî bêjim binêrin hunera Kurda çend dewlemend e civaka Kurda çend civateke demokratîk e ve jinên Kurda çend di warê hestên xwe da di warê rehm û şefeqet û dilovanî û hurmeta xwe da ji her tişte dewlemendtirin ku kiçeke sergirêdayî tê straneke bi hunermendekê bi Îranî hunermendekê dibêje ku xizmeta hunera Kurda gelek kir mamoste aram çîkiran ema Ermenî bû ema îbo mîboyên me jî Kurd bûn hatin bo Tirka gotin îca ev qedir nasiya kesên weke şirînê bersiveke tarîxî ye belkî ew dizane û Îran xanimê bû gelek kesên din stran gelek bîranî kêm çêbûne an jî stranê wan kêm hatine bihîstin ema tê li rex Îran xanimê çend hunermendên mezin bi bîra metîne ev dewlemendiya hunera Kurdî û bi taybetî jî me hemiya çavê xwe bi laylayên ku dayikê me li ber lankê li ber dergûşê bo me gotine vekirine ber wê hindê jî hindek profesorên Amerîkayî Danmarkê dibêjin Kurda hêşta nehatine dünyayê Kurd hemû hunermend in îca gotin yanî stranên şirînê wê rastiyê bo me wek dibêjin îspat dike ez ê 100% vê strana ku şirînê bo mamoste aram got ez ê bi xanima wî û keça wî û kurê wî ra bide me guhdarkirin û heta eger ez çûme ser mezarê wî jî bi şahidiyata Hemîd em ê wî dengê şirînê wê derê ser mamoste aram pê bideyne guhdar kirin ev qedrnasiyeke herî mezin e herî bilind e destê we nehêşin û her wiha nasnameya bajarê Urmiyê jî ku çend millet tê da dijîn û bi taybetî jî wek Şirîn xanimê behs kir berê de Ermenî hebûne Asûrî hene elbette niha jî kêm zêde hene ev alî jî da diyar kirin ku bajarekî bi tolerans e bi tehemmül e di hejrandina kültûrê milletên
دندا کو ملت هری که نارته داجی کرد و آسوری و ارمنی نه بله راسته سپاس مامستا جبو گوتنه تی واتهدار از بارم او گوتنه تا بن هیزک جبوی شیرین عزیز کو زیدتر هولا هنرا کردی شیرین جان یا متنه گوتنه لی شیرین بخو گلک بهیزه شیرین چنکی دنگ هیا بو هنرمندا خالایی که دنگه وقتا تا دنگ هبه اجال سرته دمینه توی دنگی وکه وی عرده کو من گوت من بحث کرد که تو چاوا کار بینه چاوا بکیله چاوا دولمندیاوی زیده تر بکه وی طامه وی میوه وی فقیه وی عردی پیشکشی جواتا خوب بکه او نعمت او خان البر روی شیرین خانم وکریه اجا هیوی دارم تشتک جیش دسته ما به امجی بو بکن لی دنگی وی گلک خوشه و قرقاوی جی گلک قرقه که تربیته قرقه که باشه گلکی کار کریه سر قرقه خو خویت که که ناو دواتا دا انجی ناو جوات مالباتی دا گلک استران گوتنه و بر ریتمه را چاد چه با موزیک را چاد بیجه دنگی وی دنگی که یعنی آماده وکه کومتات بیجه درس سولفیج باش خواندیه نزانم خواندیه آن نه لجم کسکی لیاز وساد بینم که قرقاوی گلک آماده حوالا شیرین ج خزینه و باب خویه براستی از دستخوشی لبابید که مامستا یوسف خلیلی که باب خویش هنرمنده مالبات بگشتی هنرمندن لی که دا مامستا یوسف گلکه براستی وکی باب شیرینه که دا که به هم پاهای سلاو رج بویجی سلاو رزین گرم بوی و دستیونیشن بلا همو بابین دنجی وکه باب شیرینه دلیوان وکری به ری بدنه که چو کرن خوبین کاری هنری بکن چکی هنر ناسنامه یا ماین و هبونامه بوید دریجای تاریخی دا و نها جیدی هم گلک دولمندین دواره دنداجی شیرین جان امجه دیگه ما مستقل گوتنه ورا که همید تا گوتنه که با گوتنه تا نبوره از ترس اینترنتی دا دیده کرم گوتن خوبش جا امجی راستی یعنی وچا گوت که سر من خبتی و دنگی من و استرانی من از زاروتی دا مالباتا محمود استران بیجن وکو دنگ بیج کازو ایشه یعنی تایبت او برنامه سر یعنی من و رزان مامستا کازو دنگ بیج کازو ای یعنی دا خازی کرم به برنامه تایبت چی بکن سر ایران خانم امسترانا بیجن ریزان جی مخابن مامم کازو جی راحتسز بو جاب نکاری وره سر برنامه اجی خدای خورد خازم انشالله هر زودتر ما مستا کازو جی باش به در کبنا و من راستی جی دیروی بالمگلکه اجوه که ما مستا کی هر تم ایریا اوریا دا پیشیا من از خوناست بکم و از دنگ خودی در کبم حتی مجبور ساده گفتم که چون خو دنگ خو خودی در کبه راستیش دنگ تخاشه ایجی گلکی انرژی که گلکی باش تامده از در کبم یعنی از بکارم خودی در کبم تو هر هبی سلام جبوی مامست کازو بری انترنت ما هر شیرین جان ام جدنگ بیجه کی دی گهدار بکن شام بردامی بدن خبردان آخوا تمام به چیز مرا بجی از استرانا در دو هاتو استرانا که گلریه نه هاتی بودن یعنی گله کسانه بیستیه از روی استرانی ورا بجم که اون گفتار بکن که از شاهد بجم لاکو قربان در دو هاتو من نزدیکی
لاکو قربان مبازی کامنو درسی گندادایی عتبام خدا نگر ورمالو از قربانوی لاکو قربانی شب شب شاورينا ورمالو 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 ولا مربني سايلا ملابوي مجورينا ورمالو قربانوي لاكو قرباتي شبيني بشما ساهري ساوري خنجستر كسمانان كسن بينا ورمالو وس قربانوي لاكو قربان شاوي مرشو بلك هباكري ورمالو 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 بلي مقوتكم بسما ما كرخالات تشتري ورمالو ورمالو لاكو قربان مگو مالتتنا حالتتنا کسی که خدا نے خیراتنا حال منو تدای تیر بگیری ورمالو ورمالو های تو هر بجی شری جان دنگ لدنه به براستی جی تحلان سلامتی و سپاس گلک سپاس سپنیشن کاکشار جان تو دنگی ودا چه حس یعنی چه حسک جبویت هت چاد بینی اوه استرانه هنرمندین ایریوان بیرامنانی این علگزی اجا دیاره شیرین جیوه که ایران خانم رحمتی گلک رادیو کردیا ایریوانی آنجی زمان باب خو او چاندا وان سالانه گلک گشت بو مدیا کرده و گلک گهدار کرنه او جی خوشه چونکه هنر کردی دناوا کردن ارمنستان ده هرچند گیم جیبون لی هنره که اورژینال بو هنره که کردی بو وکی هنره لباشور کردستان آن باکور کردستان نکت بو بر شیلاوا عربیسکی و مربیسکی و نظانم موزیکا وقت دیبزین گل گل گمله گلین ایبو میبویا او باشه جیکو شیرین که چه که گلک عاقل شیرتین باب خو و ماموستان وکه کازو نها به بیرامه آنین و به مناسبت جی هم از هم دستی بابوی ماج دکم گلک جارا و هم دستی ماموستا کازوی ماج دکم ایشالا ماموستا کازو و گلک کسین وکوی
نفش داویین جماعت دنگ بیجین ما لسر حدا با کره کردستان اینا خدمت که گلک مازن کریه من برنامه نودارین کرب و ماموسا کازو چی کریه ایشالا دمک نزدیک دای بلاو ببه ادویه دری دای ایشالا دم ودید هنه بزانن که کازو چه دنگ هیا بن تاثیرا کدا ما او بخو بحثا خود که او هر وها چه خدمتک جه هنر کردیا رسن یا اورجینال یا کردواری را کریه ام شفای جرات خوازین ایشالله زو دمک نزیک دا دیسا نخوشخانه در که و البته وقت دوه ریزان را آخویم حاله و گلک باشه ام همول بنده نکو او مامستای هیجا کو عبدال زینک شاکرو حج عبدالکریم و رسوی و گلک هنرمندین دن به بیستنا دنگی و تینه بیرامه جاره کدن به او بومه خدمت خو کار خو کدا خویا سالن درو درش بردوام بکه جا هیویدارم شرین جیزو هنده کلیپا نهاده ما هیچ نبه تراکه که تشتکی چه که کلیپه که وسا پیشکش بکه که امجی در راگهاندن و تلویزیون و مدیا کرده دا بلاو بکن از نظانم حتی نهاجی چما دنگ و رنگ شرینه دناوا راگهاندن کردی دا من کم دیتیه یعنی من کم بهیستیه هنده کسا بوم بحث کرن و او دنگ خوش گره که براستی وسا تنی لحریم اورمیه نمینه گره که وکه دنگ هنرمند کردیم یندن بلاوی همو کردستانی ببید چونکه او امکان جی هنه او شکر مالباتا ویجی مالباتا که دیگه هشتی و هنر پرور و دنگ بیج و استران بیجن او آستنگی جیل بر تنه تکنولوژی ایروژی نه هیله هیچ حکمتک هیچ اوتوریتک هیچ دولتک ریل بر بلند کرنا دنگ هنر و استران بتایبت استران جنا کرد بگیره راسته سپاس مامستا جان سپاس مامستا جگوتنی وره شیرین جان سترانن کو ام بیجن نا مامستا بحث کرد گو دعوت از بارم تو ناچی دعوتا تو تنه بردسته مامستا یوسف باب خود فیر بوی بله جبوی که جی سرکتنا هری مزن مامستا دنگ بیجی ده از بارم جوی داره بدست کو بچو با دعوت او لیزانینا دنگ بیجی وکی نهاند بوجه شیرین جان yani internetindeki ev vakti mi hendek brastici çu ema medisa ev bikin stranın çi edite çi stran jmera hazır kirne yani internete brasti em tirsandine ji bo ki em dixwazim ji fırsat istifade bikin بله استرانه دنگ بیجی مسا حاضر کرد از بیجم استرانه یا اولی که یا گوت یا کالی خو از بیجم باش در نکرد برم اینترنته خوش بود دنگ خوش یعنی براستی میگه که خواست بله جامنه زانی اینترنت بار میگه که خراب بود جامنه زانی چا دکر میگه که استرانه کالی خو حاضر کرد جام خواست از بیجم اون بتار بکن از دساجی استرانه که دنگ بیجی ورا بیجم استرانه که شایج ما آماده کریه و کم بخوازن از استرانه شایج بیجم و کلاسیک شنه اون چه بخوازن از بیجم شرمان اشکو امی اوی بهنه مجبور پشت استرانا اما استرانا که دنگ بیجی گدار که پشت امی هرن گل مامستا کاکشار اندک پرسیم لسر اینا خانم جهنه پاش امی استرانا تیا شاهی گدار کنو برنامه به بداوی به کرم که برویده بر مکانی مبوسانه
Belim gede kim hat bu mala bavi mimi bane Ezrabim preki çekim desteği van hustaneyim Eze bigrim dese gede ki kadar bas bikim paşa izle biduman hevalo yo nas dostaneyim Akemane maya ya çol biyo gundoyi Kuru kurmam kelekçiya kelekeci Deyine çesekini haşamala bavimcim Ezina denizanım beşirim buna dibecim Tızavange bavimci Ah eman 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 ya çol biyo gundoyi Kuru gede beyziravu yo jehesnum Diye her gavneyi dese sekini haşavalayı babi minu Ezina ve denizanım bereşka diladibim Tızavangiye dayka minuy Ah eman 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 ya çol biyo gundoyi Guru gedem gohiv derketiyi danzerman Vele şıkı daye navgenma Eva seri çendi çensale kare gedela kim garibiye Min çiguti nayna çeye gelo çmayi Ah eman 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 ya çol biyo gundoyi بجي ساعات بس بس سلامتيا مامستا سلامتيا تكك يا حميد سلامتيا قهتروانا تماشاوانا تر هبي اوني سپاس مامستا کاکشار بله بچمه پرسه لسر اینا خانمه براستی جی مثلا در جیانامه داجی من نخواست از کرتی بحث کنم گود برنامه دم بدرجی لوا بحث کن قدر ایران خانمه مثلا ام بیجن چاو بداوی هات بله اوجی پرسکه گرینگه زن ایران خانم 1950 هات دنیای و لده مهات باخا سال 2001 کان ل اسلام آباد المالا خو بری صبی وقت را دبن دبینن وسا دالقان دیا ها خانقان دیا و لسر مرناوی گلا گمان هنه ایران خانم وان سالین داویا جیانا خدا کار دکانداریه دکر روشوان یا جیان گلک خوش ببو دکانوان لجیه که خوشی اسلام آباد هبو بو و وک من زانی هنده کسین در دوراوی نزدیکین وی به تایبت ین میروی زاروکین میروی بری
سعید بله نه این داداش نویسین و یعنی جنابری یا داداش دا خاص کرنه دا خازا مال دنیای لیکرنه و شکایت جیلوان ها تکرن لی دولتی او پرونده قبول نکرو رد کرن اجا ده بیجن یعنی ایران خانم هاتیه کشتن وک من لگلا کسا بهیسته چونکه او پروبلم و پرزگری کردم جهیلا مشتریان دکانه و دنابراوی و اندام دنیا مالبات نابراوی و اندام دنیا مالبات هاتبو بهیستن خلقی دزانی وکه دنجی بقاسی که از دزانم من ایران خانم جنید و دزانی دناسی ایران خانم ده آلی روحی روانی دا چه پروبلم و پرزگری که بی نبون زیده باری ویجی خانمه که مسلمان بو یعنی باوری به رب العالمین به قانون قرارین اسلامی و باورنا کم کسک بوان باوریا بوا ایراده بوی اوی رب خوب کشه اما جترسا خودیجی یعنی تشتکی و ساناکه بروی اندیجی مرناوی مرنکه به شبهه نهاجی از فکر دکم گره که به تایبت چینا هنرمند و روشنبیر و کسی که دوار جواکی دلوی داری کارو خباتت کن نهیلن او قدر اوی وصا هما ببیک ولی پرسین اگل دو هبه کسک تشتکی بزانه بو سبب چیه وندا ببه و شبرکو ایران خانمه گلک خزمتا هنره کرده کرد یکمین جنا کرده که دوان شرط و مرجا دا نچو بفارسی استران گوتن دکاری بچه ترکی جی بیجه لی ترکیه و لیب کردی گوتن خدمت هنر کردا کرد و تشتک دنجل سر ایران خانمی گلک مزن و گرگرین کرداین هرمی دما دنگ ایران خانمی دی بهیستن کیف دکرن حرمت یعنی وقت بیجن جدنگی وی استفاده دکرن اما دما ایران خانم جنیز و دیتنه به حرمتی پیکرنه از ناویوان مزنا نخوازم بیشیم کینه و کینینه اما ایدی هنده کسین که خو ریبر و نظام سیاست مدار و زانا و چوچجی ده حسباندن لی ایران خانم جوان مازنتر بو جوان دوربینتر جی بو جوان تیگی هشتر جی بو ایران خانم مایه لی کس بحثوان ناکه ایجا قدر ایران خانم مخابن سال خوش در باز کرن لرخ هنر خو هم کاری کشتوکالی و گنداتی خودی کرنا پاز و مالات کر همجی هنر خوب بردوام کر همجی وقت بجن خمل و روشا دوات و شاهین کردین حریمی بو همجی دیوان خانه مزن و گرگر آندا دنگ ایران خانمه لرخ دنگ مامستا بریو هنرمندین دن تم دهاتا بهیستن و خلقی بدل و حزک مزن وقت من گوده تا گهداری ویدی کرن مثلا کنسرت کووید دان لحرم هزار کس جن و بچوک و مازن و پیر و شیخ و ملا و نظانم مفتی و خوندوان مزگرد آجید چون تماشا گهداری ویدی کرن ایجا مخابن از وقتا ناویویت دو تشتین بیرامن من چما دما که فرصت هبو من از نچومه جمع و از زیدتر لسگل ناخویم ما خزمت اوی نکر دو او قدر اوی رش بو سبب صدم آیا اگر ایران خانم ظلامک با دنگ بیش باید قدر اوی وسا به تحلیل به تراژیک هات با داویه چما گره که جنک لسر پیه خوب بسکنه داویه قدر اوی وسا با اوی که خمگین با اوی که تراژیک به داویه از بوه از همیشه وقت بیجن از خو از عذاب وجدانت کشینم متشتک بوه نکر کو هیچ نبه اگر مرناوی شبهه کسک لپشتا کشتناویه مرناوی نه مرنک طبیعیه ما هیچ نبه درخسته هوله مروی وان رش فکره هم وک وجدان و ایمان هم وک انسان ما او ارکل سرملی خورا کرا حمید دنگی تا برین من دنگی خواهی گرفته با ما ببورینن
براستی جی ارکه یعنی لسر چالکوان و جواکا میا ارمیه کو وی تشتی هروسا وکی تگوت پشگوه نهید اخستن جبو کو رحاوی براستی جی ده آرامیه دابه جی و جنب به ما مستپرسه که دیم یدی جی ده اما داخازی جشرینی هنه سترانه شاکرو بریا دمکی هاد دوستران گوتن ده پروگراما ایوا سورده کجا ما مستعایدین گهدار کرده بود اگه دوستران آماده بد تو ویجمه را بیجی شیرین جان باشده به Tamam, Zibicim. کرم دقیقه که مخابرین دقیقه که تنبولمان من چویه نها بلا بی تنبولی لیده پاش از بیجم باشه طبعا حتی تنبوروان تاتی ما مساک اکشار از پرسکی تب کم براستی از تکی وسا شیرینه بخوازم حمید بری گوتناتا بری پسیاراتا ایرو بیرانینا ایران خانمی بوله شیرین همشهریا ایران خانمه چه ماسترانه که ایران خانمی نگوت یعنی من بریا ستران ایران خانمی آماده نکرمون راستی و یعنی وکی چاو بجم اره اما ددم پیش داشتین یعنی پیوسته تو براستی یه هری زیده ستران ایران خانمی تو ده برنامه خدا آماده بکی و از برش بله سرچاو حتما لبساده شاید صاحب کرم امان کافر بیش دوران دنیای گازنا انکه دل چتنی لا 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 کوی از حیران بجنا تزرابی جتای گلی جشترا روحانی بیش دارای و چناره هی بقرار و دورم مال خراب چند سالی کشبونا خاطر ریو دربی مکه چیکی وره به ملای گده مالا باویم در که سری وی جامی اخ بکال لسدای مناری گاوا گندی جنال چه ترا گوت لولولا کوی چه درده تپید مری تی بیجی زاخت کم ج دورانا دنیای جبو امان 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 دردی لا 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 کوی رابی روی
شرار شماری رنگین دتوره وقابلو درس گندادا تنت خاصم ردرواندم از ببختی تم خودی کتمه دیرو بینانی تاسکو زیرو زبتمامی دنیا مدو گدین و تشنگان دمالات میراتو تجنابا خلقی دست کرمنا و دنگین دوره مشترانه گو بدست من اگرنا وجه بدست فقیر و فقاره همو بماری من تدر ناکفن بدست من بقرأ باشه ولا تأسر حدا بربخت آغاي بكرة بآغا كبرو برزنجين امان 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 بدردي Ay bijit şirin can dengi te dene be her hevi disajı brasti destu dilê mamosta Yusuf Xelîlî sax ve ku tu wisa perwerde kirî ez pir pê serbilindim bi rastî jî mamosta kakşar tu çi dibêjî tu bûn wisa bêdeng Wala êdî dengê wê xweş e û tiştek nehêla bo gotinê em li benda wê hindêne ku şirîn berhemên xwe û bi taybetî folklora herêma Urmiyê gelek gelek dewlemend e lêgerînekê bike û mamostayên baş jî li wir hene dikarin hevkariya Şirîncanê bikin bi taybet mamosta Ebdulkerîm Sirûj, Tahir û Hesen evane karê baş dikin yanî di karê xwe de û her wiha ez bawerim xizîneyeke dewlemend jî gerek el cem malbata wê bi xwe hebe madem karê dengbêjiyê dikin û sal û zemane gerek e Şirîn bi vî dengê xwe yê xweş hinek tiştê nebihîstî ku kesê nebihîstine pêşkêşî civaka hunera Kurdî bike ku wek bombekê bipete lê ne wek bomba atom çünkü li Îranê niha rewşa atomê dünya dorpêç kiriye xirab bûye lê huner ji bomba atom jî bihêztir e dengekî Kurdî bi bê ku tesîra hunera welatên cîran nizan erebîskî merebîskî û nizanim ew hunera ku îro meselen tu dibînî hunera rojê ye li ser qirka Şirînê hebe li ser dengê wê li ser hestên wê ew bi xwe yanî hêzeke xweş mezin di dengê Şirînê de heye dengê wê jî dengekî gelek germ e ji wan muhîmtir jî di gotinê de hosta ye û ji her tiştî muhîmtir jî dengê Şirînê dengekî Kurdî ye hindek dibêjin dengê Kurdî çi ye mesela ziman e belê dengê Kurdî heye dengê Kurdî ji dengê Farsî û yê Erebî û yê Tirkî cuda ye dengê Kurda dengekî çiyayî ye ji ew qêrîn û hewarên Şirînê Nesrîn Şêrwanê carna bi bîra min tînin carna çi dibêjin Sîsa Mecîd bi bîra min tînin Îran Xanimê bi bîra min tînin Ayşe Şanê bi bîra min tînin ev nemeta îlahî ev tiştên hemû di mecmueyekê de nabine para kesekî ber wê hindê jî gerek e Şirîn gelek gelek îstîfade ji demê bike temenê wê jî gelek biçûk e hêşta rêyeke xweş wekî din dibêjin te ji hedef te ji armanc rêbazeke te ji serkeftin serfirazî li pêş Şirînê ye eger Şirîn li ser wî erdê ku min behs kir ku dengê wê ye kar bike îca kanê cotgereke çawa ye kanê weke Îran Xanim û Ayşe Şan û Miryem Xanimê yê hosta be divî ajotina wî erdî de an ne çünkü bi rastî dengê wê xweş e çi tarif û teklîf jî ne lazim min bikim eger kesek dengê wê nexweş be ez dibêjim dengê te nexweş e rica dikim here bi xwe karekê din bike ama dengê Şirînê gelek xweş e û Kurdî ye jî û baş e jî ku di malê de pêşîne û zemîneya
هنر و دنگبیجی هیا دیسا ریز و حرمت بیداوی بو مالبات و به تایبتی جی و کسی که بونه سبب شیرین خانم و ریا خوش و ریا پیروز حل بجیره کسی که هنر و هنرمندی بکن چجارا نامره تم جی دلیوان و هستیوان گنجن بجید همیدارن که جواک آمه جی به تایبتی کسی که آریکاری جی دستوانت ده هر آلیه که جبو هنر کردی پشگیریا کسی نوکی شیرین خانمی بکن که براستی ده میدان آنهای هنر کردی پیوستی آمه به گلک جنم بویر هنر حزین وکه شیرین ارمیه هیا ما مساس پرس خواست هست تشتکی بیجم نها لأورمیه وکی تا گوت یکی حوالا که پرسی با روشا هنری چاوه مگو روشا هنری لأورمیه گلک باشه اما بخیره گلک کسیم کو لسر کار هنری خبتن مثلا دوار سیاسی دا دوار جواکی دا حتی کردک لسر خوزای جی تی گرتن و تومت سیاسی لیدن و دگیرن و عودکن اما بخیر هنده کسا که از خازم برا ناوی وان بیشم هنر کردی به تایبت لحریم اورمیه او چند سالن گلکی گش بویه ایدی هم دبن تاثیر اوی اتمسفری گرتی دا هم جی دبن تاثیر پرچه دنیای کردستان و راگهاندن کردی ها برفره مثلا از دبینم ده کانالین راگهاندن دا کسین وکه مثلا حسن رادان او مالا دنگ بیجیه گلک هم روزه آن چند روزات هفته دا جاره که چند که چو کرن کردات اینه او دنگ بیجیه بواند دا گوتن استرانا دا بیجن او هفکاریا واند که ده همو وارده وکه از آگادار ما مستر عبدالکریم سروش گلک لسر فولکلور حریم کار کریه خبات کریه طاهر آگور او صابر محمدی لأوروپا دیسا کاره که بود که و هر وها تو حمید و هر وها کاوه ما کاوه اورمیا و گلک کسندن تین لسر وی خانه لسر وی اوه او داخازن دل خو ین وشارتی ین سرگرتی ین سرکوتگیری ددن دیار کرن بروی هنده جی از بدل و جان سپاسداریا وان دنگ بیجات کم کو ده میدان هنر کردی دا قیمت که تایبتی دنه دنگ بیجیه هنر دنگ بیجیه قدیم زمان عبدال زینی که رسول شاکروی هر کس ندکاری بچه دنگ بیجیه بکه وکه ما مستا کازو جاره که گوتمن گوتی کسین کد چون امتحان لوانده ها تستاندن امتحان که کیت کاره بچه دنگ بیجیه بکه حتی در رادیو بغداد داجی دمان مریم خان و عیسی حسن جزیری و سعید آقا و محمد عارف و طاهر توفیق و علی مردان دچن تستا دنگ جوان دستینن همه وصانینه چوبن گود بن دلویلو و دستران گوت بن و ساز بند هبن وکه نها بیوانه که بو معیاره که بو بروی اندیجی دوی میدانه دا و راستی چینا جواکا مل اورمیه روشنبیرین ما گلک زیرکن ایجا بو شیرین جانی جی بو حوالین وکه وی دنگ خوشی که هنه حتما 100% هنه به راستی فرصت کم مزنه کو استفاده جوان سروکانیا و کانیا کو خودی آوه که زلاله بستینه راست ما مستا پرسات داوی اشتا بکم جبو کو دی وقتی ما بداوی دبه و هم جسترانه که شیرینش بشا گهدار بکن هم برنامه بجیانامه ایران خانمی دیسا داوی پیوینه لی پرسا من یعنی داخوا زاوه جبو روژا ایرو مثلا چنه کو هنرا دنگ بیجی زندی بمینه سپاس تو بده گلک سپاس بسیاره که گلک گرینگ و مهمه بلکه انجام وی برنامه 2 ساعت و چند دقیقی هم بکاری من دوردا ببینین و بگهینین کسین که و تماشام گهدار دکن رکنا اساسی اگر هنر کردار سرسی رکنا سرسی ستونا راوستا به حبونا خو پاراست به ناسنامه هنر و زمان کردی پاراست به رکن هری بهیس یا ناوندی هنر دنگ بیجیه تو بنه را ایرو مثلا تین موزیک لسر دنگ بیجیا هنرمندین وکه شاکرو زیده دکن چما؟ چونکی اوان وی دمه زانین ریتم چیه چاوا لسر ریتما لسر شیوه و اصولین دنگ بیجیه استرانن خوب بیجنو ایرو تو دبینه هنرمندین که اکادمیسیانن کمپونیستن
آهنگسازن گلک زانان علمی موزیک دا تین دبیجن ام دکارین موزیک کل سروی استرانا مثلا شاکروی زیده بکن اجا رجا من اوکو کسین کو کون میدان هنر و هنرمندیه محقق وک شیرین جان دنگبیج کرده گهدار بکن شاکروی بناسن عبدال زینی که بناسن ناسین تنی اولی نتو دنگیوان گهدار بکی بلکه تو گرگه بچه بکه ناو داتاین جیان آوان ایرو چاواتا پرسکرین سر جیانا ایران خانم مهنک بحث کر اگه کم جیبه اما به ناو ایران خانم را بنر من ناو گلک کسا آنی شیرین گلک دنگبیج به بیرام آنین ام چوین ناو کوراهیا دنگ و هنر وان هنرمندین که دواره کی دا خدمت هنر کردی کرنه اگر وان خدمت نکرانا شیرین به سالان پشتی عیش شانه هاتی دنیای بلکه هندی نوی چرکاوی جی نبه تدبینه به بیرتینه تدبینه استرانه ویدی بیجه بس او میراس جه دنگ بیجه هنرمند ها گشتیمه اگر استرانا مثلا سیسا مجید آن کازوی آن کسکدن ایرو به دنگ هنرمندین وکه شیرین دیگه ها گوهمه او گلک پیانتی ده هنه اوان جه هنرمند و دنگ بیجن 100 سال بری بیستن و کرنه مال کرنه آرشیو و فوند رادیو ایریوانی و رادیو بغدای و رادیو کرماشان و اورمیه و ایرو جه هم دبینین به یعنی بختواری که مازنه که جوان این مین وکه شیرینه و میراسه ده پارزن به دنگ خوی خوش به دنگ خوی کردی و گرم بروی هنده جی خانم دیدن بیخواه بله بروی هنده جی بلا کس نبیجه به تلیلی ملیلی و نزانم به گل گملگرین روژه و به عربیسکی به تقلید آجه استرانبیجن ولاتن دن یه بکاری بین خدمت هنر و زمان کردی بکن او ایرو هنه صبتننه لیدما تو ریبازا عبدال زینی که شروع برو شکرو کازو و وقت که ظاهرو و هنرمندین مامه بره ایران خانم مریم خان عیششان تو وی ریبازا وان بدی برخو تو هم میراث که سروی میراث دولمند زیده تر دکی هم جی تو بخوجی دمینت تاریخ دا دنیا وصایه جیان قاعده جیان وصایه مرن ایرو هیا بو هر کسی جی هیا لی هنر دکاره ناو انسانا حتی دنیا هیا دو جیان دا دو جیهان دا بهیلا از گلک سپاسیت تدکم مزوپوتامیا تیوی لسر یعنی بگشتی هم لسر اینا خانم هم لسر برنامه گوتنی تام بگیرن پشاب استران و گوتنی داویا شیرین همی بله ایران خانم جیانه که وقت بیجن تجه خدمت و کد دبر هنر کردی دا در باز کرد سردم و روشا جیانه و یا هنری سردمه که تایبتی بو سیستما فودالیتی حاکم بو لسر جیانا حتی ناوا چاردیوار مالجی به تایبت لسر سر جنا کرد قدر آویده دا دیار کرن برحاتی دو میراد کارین به بریاره که جنه که بکجن سیستما دا سلادار یا ویدم او یا نها لدجی دنگ بیجیا جنه بو به تایبت به زمانه کردی اوانه هاتن کتن ناوا خلکه که آگر او گوه خونه دانه چه جوان قانون قراره نه دجمنه آگر که نه سیستما دا سلادار نه جی سیستما فودال یا کردا بخو او ایرو دبینه پشتی سال و زمان سر هنر دنگ بیجوان وفات وان ام هر یک جمل لجیه که لولات اروپا لامریکا لأوی ام کدو حرمتا دنگ بیجن وکه ایران خانمه ببرتینن او نشان داده که ایران خانم نمریه و از سپاسیا شیرین خانم جید کم که هاتیه و او ریباز دانه برخو و هنر دنگ بیجیه به تایبتی قیمته که تایبتی دیده
و داویه جی از گلک سپاسیت هم حمید جان تو وی کدید دی و زحمتید که و هر وا از گلک سپاسیا وان کسات کم کو گلک کساتن شهروز می عزیز هنرمند شهروز احمدی یه دنگ بیج کانادا کاوه اورمیه و گلک کسی دن نه از نکارم ناوه همیا بیجم هاتن پرسیار کردن ریز و قدرناسی خودانه دیار کردن پرسیار کردن از بدل و جان سپاسیا واند کم که فوزی کلچ که اوجی گلک ساله کارو خباتین استران و هنری دیگه از گلک سپاسیا وان یک بی یک دیکم که در فت چه بود وی پنجره دا همه ببینین همه به اکید بجم به مورالک بلند ما گهدار بکنو هیوی دارم اگه پسیارک به برسب ما به آنجی داخازه که وان هبه بو ما بنویسن ده در فت این دهاتی دا دیس عمید خزمت وان دا بین گلک سپاس بوتو دیسا جی سپاس بو شیرینه و همه اورمیا رنگین و دلال از آخا اورمیه آخا قهرمانین که ناوی وک ناستامه ویا کردی پاراستنه جی امیرخانی لبزیرین و شیخ عبیدالله نهری سمکوی قهرمان بگره حتی ین ایرو یک بیگ از وی آخر ماز جکم که ادی هیویدارم دنگ بیج و هنرمند مجی به دنگ و هنر خوب ببینه دنگ و قیرینین وان قهرمانین که گلک خوزی و حسرت بخورا برنه بن آخه گلک سپاس اکثر شیرین جان ام گوتنی تاجی داوی بگیرم کش از خازم بسترانتا سپاس ماموسا راستی مراجی شانازی بو از ماموسا که وکی ورا بشتاری به برنامه بوم به گوتن و پیویایت دیگه خاش راستی بوم گلکی شانازی بو سپاس دکم راستی جوی نیرنی ورا اون وساره که باش ودا پیشیامن تو هر هبی گلک سپاس جبوی تجی گلک سپاس جبوی کدا مالبات تجی سپاس جبوی مامستا یوسف خلیلی جی دیس از دویجم دستی ویساق و براستی کداوی دیاره و کداوی دا آوی دانش یعنی سپاس جبوی مامستا یوسف سپاس که حمید سپاس جبو که حمید جی راستی برنامه مزبوطانیا چکریه که وکو جنه ام دخوازن جنه وکی ما دخوازن دنگی خود درخن دنگی خود دنیای بدنا گفتار کرن یعنی او برنامه چکریم بشتاری به برنامه دبن سپاسی ویج دیکم از خاطر بخوازم جی تماشاوانا بسترانا تا امی بچن جیاناما ایران خانمی و دیسا امی داوی برنامه خوبینن تماشاوان هجا گهدارن عزیزی مالپرا مزبوطامیا تیوی ایشف جی ام بداوی هاتن اگر چه قاسی قطره جی بجوه دریا کو ایران خانم پیشکش جواکا کردی کری کو 31 سال خود خدمت و خبات جبو چند هنر کردی کری به تایبتی دنگ بیجا کردی لی ام بفخر دزانن لو در از سلاون کمیته ریوبر یا مالپرا مزبوطامیا تیوی مامستا گرناس کوچر هر وها هنرمند کا اورمیه جوارا دشینم و سلام جبو همو کسی که ایشب لما تماشا کرنه یک به یک از بجان خال هنبری و دتوینم مزبوطامیا تیوی در گوشا چند هنر کردیه اموی سوزه دادن که حتی هزد جان مده هبه لسر مزبوطامیا تیوی ام جیانامه دنگ بیجن خواه بدن پیشبری و ام دنگ بیجن خواه میوان بکن و حتی دجیانی دانه ام قدرناسیان بکن و سپاس جبوی همو مامستان که حتی ننها بمرا بجدار بون یه وکی مامستا کاکشار و رماجی که به همو کدو زحمتین خب راستی آریکاری میاد گلک برنامه داشت سپاس جبو توا جبوی تماشا کردن و امی بسترانا شیرین خانمی داوی به برنامه خوبینن و بجیانامه ایران خانمی کرم که شیرین جان از بسترانا که شاهی برنامه بین داوی کردنی یار هلانه هلانه یاری هلانه هلانه یار هلانه هلانه زری مشانه هلانه یار هلانه هلانه یاری هلانه هلانه یار هلانه هلانه زری مشانه دلانه یار هلانه رشلا یاری هلانه هلانه
فردا چونه نبرل زری مشانه دیلانه مثلا به کوفی کلا یاری هلانه سلا به کوفی کلا زری مشانه دیلانه Yartı gülü sor gülü reşkezin avameli Yartı gülü sor gülü reşkezin avameli Es hatım tebu kazım reşneke khub kehli Es hatım tebu kazım reşneke khub kehli Gazi kuşku bırakın ala rengi babikin Gazi kuşku bırakın ala rengi babikin İro ruja minute dili bğem şabikin İro ruja minute dili bğem şabikin Nakeve hay nakeve bati bideri nakeve Nakeve hay nakeve sırtı sivderi nakeve Nakeve hay nakeve bati bideri nakeve Nakeve hay nakeve sırtı sivderi nakeve Sozam nute eve hay nakeve Roş buri bu yeşeve sırtı sivderi nakeve Sozam nute eve hay nakeve Roş buri bu yeşeve sırtı sivderi nakeve Şefti şevi barani hay nakeve Dilan gerya eyvani sırtı sivderi nakeve Şefti şevi barani hay nakeve Dilan gerya eyvani sırtı sivderi nakeve Besmalamın şarkışine Gedeylav kim yekedine Besmalamın şarkışine Gedeylav kim yekedine Vikrulav azizim desmali debine Vikrulav azizim desmali debine د دیروکا نتوا کرده لگلوان همو قید و بندین جواکه هنگ جنین دلیر نترس و هنر حس هبونه که به هر آوائی به در کتنا قادان و هنر و چاندا گلی خواه پیش دبرنه و هبونا خواه وکن نیویا جواکه سلماندنه جبر کو بدویا هر تشتی د جواکه ده گریدای بجداریا جن و میران به هفرایه پیشنگین وان جنین هنرمند ستران بیجا نافدار و دنگخوش عیشه شانه لی لروجلات کردستان و بتایبت هریما ارمیجی ایران مجرد که تیناز کرن به ایران خانمه ایران خانم ریکا هنری دا برخواه و بو هنرمنده که بناو دنگ یا کرد و کردستانه هنرمند ایران مجرد بو سمبولا جنین وی دوره و هریمین تن این کردستانه جی هلبت بری که ایران خانم خباتا خویا دنگ بیجی در رادیوی ده دست ببکه به سالان بو لگندین هریما سوما و برادوستا دا و که جنک دنگ بیش حاطبو ناس کرن هرچی قاس کو بری ویجی لدورین در دورا باجار ارمی ده هکه بکیم جی به لیج جنین دنگ بیش هبونه لیج بر وی کی کو ایران خانم روشه که فرمی دابو خباتا خویا هنری و که یکمین جنا کرد آدنگ بیش لأرمی و هرمین در دوراوی تحسباندن
ایران مجرد لسال 1950 ده لگند اینکسوی گریدای هریما برادوست سر به باجار اورمیه لروجلات کردستان شدایک دبه. دکار هنرمندی ده ناسنوا ایران خانم بکارتینه او گجا عبدالرحمن او پریشانه. مالباتا وی جودکار بو و جیان آوان به تجواری درباز دبو. ایران خانم تمن زاروکاتی و جوانی آخواه لگند خواه درباز کرد. پشتره لگل کسی که بناوه سعید را دزوجه و لگند سوما ناوا بجهد به. سعید هفجین ایران خانمه پشگیری دا هفجین خواه و با دنگ بیجی پشتوانیاوی کرد. پشتره خباتا خواه هنری ده بشا کردیا رادیو اورمی ده دست بید که. لپیره لسال 1969 ده رادیو اورمیه تهران کرمانشاه به زمان کردی زاروای کرمانجی ده هفته دا نیو ساعت حیانی 2 ساعتان دست بوشانه دیگه. ایران خانم جبرکو لورتیناس کرن. لسر داخوازا هنگ دنگ بیجن وکه مام بره ابراهیم نوروزی، مصطفى علیزاده و حمید یوسفی ده سال 1971 ده ده بشا کردیا رادیو اورمی ده دست به دنگ بیجی دیگه. ایران خانمه دهان ستران گوتنه که هنگ ستران نوین هری گرینگ اون. عارف و لاو باجو امر من باوی لالو دلال از بحیران دلال لو دلال ماله دل من لویلو دومام و بسمام فلیت قطو هدو رابع کره خلقیو لیل یمان دومامه شر جزو و صالح بک و یار گوری و بدهان ستران دجی. شواز ستران گوتنا دنگ بیش ایران خانم تایبته و اگر کسک جارک جدنگی وی خوش و زلال گوتاری بگه بشتره ببیزه و بزانه او دنگ ایران خانمیه. هنک چاوکانی نزیگین ایران مجرد دیار دکن ده 31 سال خویا کار دنگ بیجیه ده ایران خانم زیده ای 100 ستران چکرنه. جزواج سعید و ایران خانم کچک و دلاوچه بون. لی دما سعید هفجینه وی جنک لسرویتینه ایران خانم ناپرجینه و جبوک و تسلیمی وی کونه شوپی نبه و نکه و نواجیانه که نوکه هلویست لهمبری وی دیاردیا باشورو بگره جمعیری خواه جداده به و ترکا گندگه. او یک مدرن بونا رامانین ایران خانم و بیشورو خوازیا وی دردخه هوله. سعید زاروجی جیرانه دان او بتنه چو حتی دمکی لجنباوی خود دمینه لی پشتره لگل کسی که بناوی داداش ناصری دزوجه و لطهرانه بجهد به. هنرمند داد دنگ خوش ایران خانم 14 گلاویجا سال 2001 لطاخا اسلام آبادا باجدار اورمی چو سردلوانیا خواه. مرن آوه بو کل و خمکی مزن جبو سر دلی همو اویندار نویجنا هنرمند و همو هنر حزین کرد. دنگی وی و ناوه وی و هر تم ددلی نفشن پیش روژه دا بمینه. خدا بگرنم روکی رمضان سحور بطرق بتبك وربي مالوي من قول مادلي مليون دلي مليون انا مادلي مليون دلي مليون ككي دلي مليون اليوم ولا مالا من مالا من مالا من مالا من مالا من مالا مالا من لا لا ظالمة لا 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 خبابي بابي مليخ
جافي دايد مرا بشار وحزة سيدون لخ نيشان برا قداغ مودول العدي خد الشبقة سدر القور يقرك لي سيخين أمسال خفي يربون لا دوري كالك براوا أمسال بحر ميان بابي برانا حركة سكات وتير العاشق برر ومكان وفلقي مرا وصديقي استمالي بوضو لا تقص خشو بلالي دلبالة سكنة سلام عليك ونبا تركب ربي نقطاشي هاي ربنا ونبا ولا بشياي جبیر نکن کانالا مزبوطامیا تیوی درگوش چاند و هنرا کردیه بلا هرتم چاوین و لسر کانالا مزبوطامیا تیوی به